Mãe. Mama Sibyl. Yebo ngubani? Manje. Awuyala muntu. Ngubani okhulumayo? Khali ma-Olet. Ma-Olet. Hayi, ngubani? Khali ma-Olet ususidla igrocery ka-December. Ngakwenjeni kukwenze mzini wami la. Umuzwami lokukhala sami isikhathulu. Khali ma-Olet yona ungadla into zika-December ukhuma yonke into. Imayonnaise ma-Olet yabe yadliwa njalo kani. Hayi mayonnaise. Hayi phila bani. Khali ma-Olet aloku udlala erayisi isikhathini ungadli imayonnaise uyikhuma ngezandla. Kade soyogasa. Hayi. Hayi. Ma-Olet yathi uma ungadlalisa ukudla sobaba besithumezele. Uthi kunjani? Kade udlaliselani ukudla kani? Ngakwenjeni kokwenze mzini wami lapha. Mani nasengifona vele. Hamba afonela. Ufoneleni imali Ungathi bethumeza ukudla ma-Olet ukhuma izinto usidla one by one konke itomato sokuyi-half. hayi ungazenze nje. Hayi samba afonela. Manje ufonela imali makho. Ma-Olet. Hayi lalela lapha phela.